Predsjednik Vučić razgovarao sa producentom Ratova zvezda, obećao mi je veliku stvar, Ram mi je obećao da će uskoro da dovede još jednu veliku filmsku ekipu, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju sa Ramom Bergmanom. Pre nekoliko dana u Beogradu je završeno snimanje filma Knives Out i tim povodom sam se sastao sa Ramom Bergmanom, koji je pored ovog bio producent i posljednjeg filma iz serijala Star Wars. Ram je promovisao Srbiju kao filmsku destinaciju pre 15 godina svojim projektom Broadcast Bloom. Američki film Knives Out reditelja Ryana Johnsona sniman je većim delom u Beogradu i naši gosti su tih nedelja bili neki od najpoznatijih svetskih glumaca, kao Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke. Netflix je 2 sezone Knives Out kupio za $469 miliona, što znači da je ovo najskuplji film ikada snimljen u Srbiji, gde je tokom 7 nedelja snimanja potrošeno oko 13 miliona evra. Sa Ramom Bergmanom razgovarao sam o tome kako da Srbija postane još značajnija destinacija za strane produkcije, a Ram mi je obećao da će uskoro da dovede još jednu veliku filmsku ekipu, rekao je Vučić. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.